Sibonge ma-team ngithunywa ngishemen wami nginguvice wakhe babe Paul Kaplamini ngemsebenzi ke akekho namuhla akangekho ke CEO the constitution ithi ngithatha over so-ke sengishito nje mangweni ngithunywa yeze kethi cha ngithathe over mangweni uyabuya sheme uhambe nomsebenzi ngithunywa yeze ethi CEO nelibandla la MVA ithi cha kusiko ukuthi besikufikisa liyawathemba lama-team ethu umsindo sisalungisa kunyento esisakulungisa lapha nalapha ngoba nawo ngumholi ubuka lembangela yalo msindo bese nawo siyawulungisa sisasinethembisa ke ma-teams libe ne-confident siyeze ethifu kubring i-confidence akusho sisihleli phansi sibukile ngabe khona siva ngathi niyabubula uma umsebenzi wethu uthi sisukume sithinisane ne-stakeholders sithinakala kulo mdlalo wethu ukuze kube FIFA uthi lo mdlalo awube on a fair play akuwini team letilungiselele asisho ukusibona vele aba-wrong but sikuzele nkomishi lenkulu kangaka ne-league ihambe kahle asikahlali phansi nabo mangweni sisahleli phansi siyabukisana konke kutohamba kahle ngithunywa ke yezethu chairman uthi asiwacele ama-team ukuthi i-message ya-sponsor phela siyihambisele hayi ngekulwa lo mdlalo uhambe kahle sithi phatheni kahle lema-groundini ukuze naso sponsor sijabule siwacele nabo-PRO nebaphathi bema-team ukuthi bamane bayihambise le message ukuthi ama-teams adiphathe kahle le midlalweni sitocela lokho nje kakhulu namuhla ngokuthi azatojabula nambali singamhlukubedi lema-groundini bese senda imisindo nekunika ke ma-teams sesibona abantu la sebabekile i-draw i-draw ma-teams itabe namhla sishintshe kusholiziwe senta nje lolu sebaleni bebede umuntu otikhalelako abone nje usawu bonke kube sebaleni namuhla so ngala magama mphathi uhlelo siyabonga kakhulu ngiyawethemba kala ma-team ayati ke CEO ukuthi tiponza tiyindlala ngaba khona tinkampani laswatini kepha iponza tiyindlala lesi thina-ke nasilabholeni lesponsor siphathwa ngetandla totimbili ngoba kusemalula nje ukuthi umuntu atofaka imali yakhe ebholeni bese kuba nemisindo tawenda nalaba lebe bese bangenelele likhathi ukuthi besivele seyaphi le sponsor kunje nekucela ke ma-team silibandla la ukuthi njengoba sahle ngomshi yethu ukuthi ihambelane ne-culture seyivele iqalile i-culture yenta njalo siyacela ama-teams ukuthi ahambe nakunala ma-date labekwawo siye sithi-ke CEO nangabe nje i-culture mhlambe ingemgcibelo sifuna ukuthi la ma-teams amane kungakonzani noma-ke siyiqala late ngoba bona baqale ekuseni ngoba asifuni ukuyilahla le-spirit sale nkomishi ukuthi kuhlanganiswa emasiko kanye nebhola so sithi-ke CEO siyacela ama-teams la ku-PRO bakukhuthate lokuthi kuyiwe kosapota nale culture ukuze nayo iyeta nayo itosapota nebhola ngalawo magama siyabonga kakhulu and siyanithandazela ukuthi umuntu namuhla laso umthandazela ngiyamthemba ke uNkulunkulu
neke uthandaze ucela sinkwa bese ukuniketa litshe lokhu nje utakudrowa namuhla egwebo ngiloko vele bowucelile utawuthola bona uhambe uyodlala angisho imoneni gwebo ngiyasho nje siyabonga emphasis. Thank you so much.